National Hanyo Trap People's Federation kasengi palai ka arphonyo tarik iyayong araja arpholai kalalet ban ujo da ke ejahar persya ya ka Rumi Chaudhry kabadai na po kejala Assam halor ka jingthok bat penbet pisa jongka ya ki breu jong kejala Meghalaya uba Andreas Nongkandri ubade u President Jong Kaseng hapakran Shakilat Pathai Khubor hadin baladep banbu ya ki ejahar ha u Superintendent of Police ka S Khasi Hills ulay thu ba Kaseng kala ujor da ke ejahar hadin bakala yo ya ki jing ujor na ki kattu katni ki rupat ba ki balangat hakate ka jing sha thok pisa ulay thu ba ka Rumi Chaudhry haringkat uwe urang ba balatip kerteng kum urjib na kejala Assam kila thok bat penbet pisa ya ki pat ba da ka ba phathep pisa kum ba shilak khnang bakin yo arlak hadu lailak tingka uba Andreas ulay thu bakini ki breu kila penbet ya ki pat ba lingba ki rensan social media kum ka Facebook da ka ba tha ya ki bakin thap pisa shilak khnang bakin yo biang lai hadu saulak tingka ulay thuru bahapo kejala kila don kum ba 1000 ngut AA ki balangat hakade ke jing sha thok pisa Kejingwat kejongi kum Kaseng hang di SP office kalau komplain against ya Rumi Chaudhry. Ini ke Rumi Chaudhry ke badai na po katanya sam. Babun nang ni ki para khasi kejongi para dok prasnam kejongi kilangat bun hakil yang barok. Kilangat hai ke jing sha thok hakapisa ya ke baki kiong. Asilang kinyo saulang sanlang lani asilang arlang kinyo unta dah hadu dah sanlang kinyo khasanlang tadi ka pisa kalau enggak exchange note lani kedika bisa ke bawah penbakla oh kini kalau ke jigentu kempam nomor badan giba komplain sengi kum Kaseng iwan hangne ni kenturu imaham ru iki pradok prasnam gijongi giba lagi khasi bakimbet bagi sumet kumar naduk di sosial media pinget ki social media pinget ki beri ki ba shares ni ban penbet ka ya pi ban khon ban yalam ya pi ban ong wan hapo Assam dan wan hata hangta thap pisa po Google lada pile kini ki baro pingat ki jinge api pi gini amdai tang mentah hari babun naduk usia ki senam ki belarem ki belalik nok sedien ibun kum kini ki balang ki fraud bawan bentok ingin dipisah. Berkunjuk mentaruh ini ki fraud gila don hang ne pok siliang kejongi ke balong pok Assam. Ini ne pok Assam ki khot ipi gin pawan pok Assam mandong. Tawan ra ita pisah ngin IP double triple. Kadi kalong ka duplicate notes. Mau ka pisah thok. Berpeniat. Lara pipi yo makana aku kata ka pisah ru lara pipi warna pena perkhat pat uduk usuk. Utu belas ni baterai nus ni nakadaw utu lara uyo itu ka pisah deh. Peniat yang ni pok Shillong, lada peniat ni pok Shillong gini ki badi waidong gini ki baterai belas ni kiyo itu kepisah lada kira abang kila syamak dak sauno nomor pemiok si ban penen kami ketu kepisah dari ki babun ki ba syong yo ki jupang pisah sanspa si hajar lada yo kami kata pisah tok penha kili ai kisah proyek dak sauno kimiok si ban penen kam kano kalong jidu nong ru khantam ya gitu ki babelah khantam gitu ki dok sup dengan kenturu gini ki bro ki bangan aku bukan ka apon ki baju melian ban dia phone begini ki bro ki baong bawan dengan IP sai pi warak silang dengan IP lailang saulang na kenturu gitu ki businessman dan ki ri pajba bekinwan cekamat menwan dia kendo yang ikum Kaseng beknang mengikum Kaseng la yang banya cekamat menesim menta ban rat yang kadi ka jingsneu kat kum gaji keran bu SP menta loong akal yang kejongi lada piyok bano no khubor pentip buat USB beknang USB undup yo benle ka badan kam kat kum ka jingyo jingtip kejongi gini ki basya thong kila long napo Meghalaya kejongi lane napo Shillong hantam khasi kejongi kila palat yaki hajar ngut nomor PI khasi jongi ubangop biet ubanget biet bat ubaklet biet are kum ni gani gajan tolong rang ba wanum klet biet wanum ngop biet tolong rang ba baknang bakino ginoro ki jimpun sai lan ke jimpun thame kinum la banwan ban yu roj ka jingin kejongi no kata jinja kata kani kelas sedang naduk bisnam ki belalej kini kelas sedang naduk bisnam ki belalej naduk kapor ba syua ban lockdown kelaya je kene ka lenti kat kum ke jingtip kejongi siki paski kelaya kenduk badwei u ya kabangang ngamla menisu keteng lai kenduk iu tau wei uba jui itu ban ni upan ke jingeram nak benta mendirap lem yu nomor hapor bu ulai cepo Assam ulai nak kayap
Haji sya ulah de man sya penyak atau kasih bat ulah sya kini ru kapisa kabadon hau